Wala cha kon dial ner ke chot gwan ga gat ke ye ko zungo arero an gan moru na Charles kam cha ben ke ye ke Monday lesson la right continuation and wala ma right corner chane chup ka lesson in Wallian lesson in Wallian gwa me right ke true Joshua, the true Joshua la Joshua in talk ka dong de kon radan ti ka Joshua in talk ngumo lodomo te ke Joshua magul mich mo Joshua ngai kona go bana worker ka meaning ka right kon ku den wala ko ngun right kon ga bok Joshua chane chup ka lesson in Wallian chane do ga lesson nang diok birwon ba talk memory text dan and wala take ji coordinates waraga ji coordinates in yam chogo wal bas and wal kalian waraga ji coordinates in yam chogo wal bas and wal kalian anjen ngur kona de kona kwen la memory text ka kon chela rana chogo wal bas and wal kalian chawe chuti ti talk kake ala luik ka chwa ka gwar pin ka kwi ngisha dan ko ne tin chu good tak ka ben kake chiti ti talk kake kala luik ka chwa ka gwar pin ka kwi ngisha dan ko ne tin chu good tak ka ben kake go engine memory text in cha kam kon titi tiyo ka lesson e work ne chana ngi ko take a tour ni ke take a news ni te cha god ala symbol li ki news ni ka Old Testament te cha kul ben yo ka let kon cha ka la loy dana go cha meaning din ma la loy dana go ka ngu ke New Testament ki ka pick Bible tak ka chana chuptin wala marai kon ke true Joshua ke Joshua in talk enje no en Joshua en nyam etiep ka Joshua in beben ka Joshua en nyam me etiep ka Joshua beben bana je kula ngachi di eno Joshua beben ya ramate di mulo nego ente ke Joshua en nyam nyu da ni te gram bi kula ben ka gwa beben no me jal la jel me shala ri ga Israel ci ge jien ka Egypt ke ci ko moon etiep ka melar ke beben bo na mo wa shala ri etiep me chet ke jien en jien ko kon kurchi ni win mo na te kon tin chere ke Egypt ko kon la wo changro nyal en Canaan chere ke changro nyal ko kon dia la woten enjen lot ka gwa me ro dong mi chang kan translation along gwa enjen do cha jung no kon ke history te ju to ko gwa de wo ke chi ke to ka gata nge ke na kon ga de biben chi to ko no ka to te chi to but ka to te nyu no to ma dong biben. Does that make sense? Ka talk to you talk to you no talk ma dong bi ben go ba kon nanga Monday chet ke min ngai kon Monday type can antitype type can antitype de ne jala no ka news ni can lord ni ken ka news ni can lord ni ken so dong tele translation ma go okay the word type ki antitype ke symbols and their meanings. So mulo cha kon jogre Bible ka ha teleram kel me kugala wa chara jen go widde and no ken news ni te cha gor ga New Testament ken ka Old Testament adere meaning ni ken we je ka jen ka chara ka pe bai ko gen tak cha teleram me jet ken mo tele theology ka teleram madom Bible ka ra la rodo mo ala bo chabala ni ye tet en o Joshua me nyu the ne Jesus Bible bi la do no la bo cha ba chek no roi ko ka roi ko bi ro lat ka ro mo nyen kam ko no Bible wa jen point ne news kon te la news ni tin cha la la news ni gwa mi ka ne lord ni ken te chal ke news ni ti te ji to ka Old Testament ke ka pe ga wal tin nyu ne min bi to ga nyo ka pe ken bi ben no to no wa chi Bible choro lat ka ro ade Bible bo wa cha kon kam te go ngut kwen ka roi ko te cha kam kon de kon ko gor ngut kwen ka roi ko te to lo ka kon ken ko de kon lord ni ka symbol li de kon ka ling ngai ja ga bok e chu wa ne cha na ngoi long ka kwi symbol li che dong che roi ja la roi ka na roi ko ka na ga la ka je mi chi loin le ben quay lệch chỉ thế chứ cho gì này các qua đàn cháu con vô có mấy chiếc cái thằng ngut lụt cái nào mà cái dân qua cái đàn cháu con nghe
ke ta go pew me shala ro pew ngu lot ke kan symbol to chane ke ngi. So other than that, but a symbol to kong mulo know the whole story. Ki ne te gran ke lo te te wood ke me shal ke Joshua ngu mulo de right ko te a significant no kon wale. That is nyana mo na good kon dong de kon gwe. But cha wo right ko te kon ngi go te ke rule te set te de ran Bible de ko kwen ke ko de meaning ni ke tin jo cher me chara che cha ta de kon lo ni ken de ga ngai. So mulo no go ken news ni dial tin cha kam kon ki tek ne ni tin ja nyol kon ke pek right ko de wal a wa de kon ga linga gwa dang diok ke pek right ko de cha ka me gwa dang diok tin de kon ga ling ne ke a wa ka ti nang diok de kon ro ti ke je ti nyam de ne go gi en no me cha na kwene a ngum lo de a ngum nyu de ke tek ke kwi te ke Jesus nyen ti nyam de no mo a ngum nyu de ke kwi te ke Jesus dia wa ka tok ling lis ni cha ka lat ke riete dong ji kon ga de long pronounce go Christological and go be take ran be a chart ke take Jesus cha kwan la te wood ke mishal ke David take the de nyu ni take nga ta me chi wo gwi je ko gwa ra je tin e ga ne cha bi ne ka cha ka dak ka cha tit ka cha ka pot ka cha cho ka cha ka pot ya David kind of pot ya but there are right. It was a symbol of Jesus, and David pointed ka jen gwa dan ka jen no mo lot ko mo right je chere ka jen David but there am right there a Jesus. That makes sense. Mulu go first of all banete gran ba par ke tinga ke Jesus. No. So Christological fulfillment. Mulu no integramo me cha ben fulfill ke cha ben to ke take Jesus. A question number 1 and more. Question number 2 what does the symbol show us about the experience of the church? No. And symbol in channel nen. Take a news a con. Katag and take a loquat. Katal loquat. They were esiological. So esiological load in a tag tal loquat. No. And then the next one eschatological. Yo ke talking ni to kwa boro kwa kong de bum la dien so eschatological right ke good ke nin good ko wa mlo te gwa dang doctor de kon symbol de kon gwi ke de ne gwi ke take Jesus de ne ke gwi ke take lwa ko ke ta lwa ko ke de ne ke gwi ba ke nin good ka de kan gwa dang doctor cha la ro de kon unity ti gwi ke la bo cha kon jogo no de kon ne no ken news ni te cha gor ke pege wal and go to can get lot cha right qualquer Bible cha tiang can me chan we pal ko dan pin any story magui ko na kan kwa dang jok kan question dang jok ten pai kon kwen me la lot de rate ke Jesus ke lot ngu rate ke lo ko ke nyu the ngu ke nin ten jok ke kwi ni ten jok so can symbolity wa kan te kan ke lot ni ken lo kan kon o de kon New Testament ke roi ko ta me de kon be link de kon pe ga walba de kon link pe ga ta chen ma kan boy na ngara udi ti ma lat ko rodien ko New Testament mere Old Testament ko Old Testament ba mere New Testament ko me te ga me chi linga go ka new de linga go anyo ko hol ko me te me chi linga go ka hol de linga go anyo ka New Testament no mulu no chawo ne me news kon wo Bible ke liu ngi no kon ke Jesus ngi no kon ku chap kana ka ngi no kon ka min lib kon ka nin di beben chana janga ni te kan gwa dang dok ten de kon any story de kon examine ke je ngi kon ku Jesus Christological ngi kon about is his saving plan no ka ngi kon ba ke ngu so de chap kana ka ngi kon ba ka ngu ka ngat in lip ka min lip kon no so magui kon story nang doctor ti magui kon news nang doctor ti te news nang doctor ja kam kon kwa mare roi ko to wa de kon ka del gwe no ka go ngu mo de dor me chal ke Israel point Israel ngu mo de ka ut gan Israel bo ut diene ut ka ke ngu mo de mo no ka lo ko elabo ke mo kon ne la cha ya pin me na ngu mo de mo
wa doctor ti mele ka del gwen ka ken question nang doc tin chana ti menan galap jalangu Christological, esiological, keme yala eschatological. Ke tiak kwana kerne je ke toka wine min tiak about Jesus, about the church, and about the end time. Ke kui Jesus, ke kui lwa kot, then ke kui ni nugude. So marai kon ke go and symbol doare shal ke Israel. And mula de kon ke kui Jesus. Ke Matthew chakon joke, he remained there until the death of Herod. Cha wish you had got on me a manilia Herod. Any lat come on lat kane guade te yeshu tin yeshu men and charada barja worker Egypt. Cha wish you had on tongo a manilia Herod. This was to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. Out of Egypt I called my son. Cha when the man should walk, the quicker go by mean chalar a go konyal by jaka talk. And we nature got that choice to our Egypt. Mulunugo and Jen ka Israel, what a Canaan, knew the nature of Babin Chola Jesus, Rar Kungu ka Egypt, Luina Jiwek. You see? And then Matthew, Galatians chapter 6, and we'll let the corner ka Quilwako and take and target Israel ka Egypt. Galatians chapter 6, verse 16, and those who will walk by this rule, peace and mercy upon them and upon the Israel of God. So we can ideal in be jal. Kajen ngude me. So we be mal kana kwaj loai take a ke. Ka beteka nga beteka Israel la Israel quote. See, now we're talking about the church here. No. Anguma nyu Israel kanin good ka revelation ke news. News choka baro bus one waka badakshela, and I heard the number of people who were sealed. 144,000 sealed from every tribe of the son of Israel. From the tribe of Judah, 12,000 were sealed. From the tribe of Reuben, 12,000. And from the tribe of Gad, 12,000. From the tribe of Asher, 12,000. And from the tribe of Naphtali, 12,000. From the tribe of Manasseh, 12,000. From the tribe of Simeon, 12,000. From the tribe of Levi, 12,000. From the tribe of Issachar, 12,000. From the tribe of Zebulun, 12,000. From the tribe of Joseph, 12,000. From the tribe of Benjamin, 12,000 were sealed. So gwada menen tama chakon lat minchi tuwa kwa Israel and wo ka kwini ni tin jok. No. Chawega ni cha number ne tin cha seal chawega ni cha ling. Ne cha ne dialan cha na kwen 12,000 kakan durgan Israel dang warau. Tugduelo cha ne te kizni dang warau. Chaka seal radiant. No. So Michigan Mark and Dialga 144. So verse 14 again the same chapter 7 Revelation Chelar, and I say to him, my Lord, you know. And he said to me, these are the one who came out of the great tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Chawak Chelar Guaman Owen Quara, Chawich Elaraka Quara Jin Najika. Titiga can naiti generate a midid. No. Tin cha bieni ken lak Karim Rodel. Kachaga Jaka to board can Karim Rodel. So and then this sort of news the content. So the word Israel Kara take a loan it one Chemachani Jigantama. Chakon la door, we take a Jesus, Chakon la door, we take a law, what Kajakon la door, the queen in it in job. Then the yok symbol chalka Udgan Israel, Umulut Udgan Israel, more take a dan, con a Quen Bible, didn't wale. Let a corner, we take a Jesus. Right corner, Bible can live, they can interpret can live, take Jesus. Then they interpret ba, ka take a dan con a la Juluakot. Could they can interpret ba, and you're at the same time, ka mean leave corner. I don't know, I love the end time. So, don't let go on Guam. Chana would gan Israel, which and the Kangum Lodomoka, Matthew
Matthew chapter 2, verse 19 to 21, but when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, Get up, take the child and his mother, and go into the land of Israel, for those who sought the child life are dead. So Joseph got up and took the child and his mother and came into the land of Israel. Go. Matthew chapter 2, verse 19 and 21, where Kaka Gwa Mechi Herod Mechi Lu. Chu ja ko nyal chu pal ka Joseph ko war ka Egypt ka chu Joseph jo ka no jero ka nangat ka naman bia loy moon Israel ka odi ne te gor ka nagat ka chu chi ka lu ka chu Joseph jen ka bas janang ra we ka la ka chu Joseph je ro je ka chu gat ka naman chu ka loy moon Israel chane je lo ne jen wot gan Israel no mo nyot ka no wot be ben wot ka Joseph ka ne Jesus ka man ka no lui dien jok no enyo ka kwilwa ko chana rai ka Corinthian 2 Corinthian ji kurnize raude choga bakel bas wal baro jelar therefore come out from their midst be separate say the Lord and do not touch what is unclean and I will welcome you go chana jen ka gar Israel be banga ne Egypt chere ka jen ji lwa ko ko joga ka no banya opin no ko gwa me chega joga no biara re de ka jago ka le ro dun rar cho no mori de mola ro ko ka chela ra chwor mi che chwor je tiap ko gan pointer ba ya lor no chane jenen lo no jen ga Israel dan lor ke ne pal ran ko bo ka ko ne de la kurchinite that is what that mean no min dong end time ngum lo de mo Revelation 18 verse 4 and I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, so that you will not participate in her sin and receive of her plagues. Chananen, ka queen in it in jock. Again, ka God Israel ka Egypt. Min news o kono walaba. Ego bana gien re yaka gwen jegni. Ego chana ran ba mat re chiang e jegwen jegni. Kela gien an ka Babylon. En jen lot ko mo gwa mena en go cha kon long ka jo me dit en go biara ka jo mo be ne nyal la je biara re de ne ka choro dun mat ke je no ka choro dun mat re dwere tin je tin lat ka ken ko chi yen ba nywa ka je re ring ni tin bi pen ke je you see so mo no re ring ni te bi pen ka Egypt che dang wal te ji tuok cha ga de dal ja ko dong ba din yik set apart no no mo no ban je ni chulo kon je ni news ko no wala ku ni tin jak min jak dien ku sanctuary no ala bo lwa ko so en ke me cha ya pin do dwar me na ngum lo do mo re te ko Jesus re te ko ji lwa ko ke nin tin jak ngum lo do mo so symbol it lat kon ke chike ken symbol dang doctor ti ko jogo no kon every story in the Old Testament there je gwi kan gwa dang doctor ti ajen raja mo lat ko kono and kebe mecha yes pinda do armena no news ko na take Jesus so John 2 kelbas 1:1 shalar and the word became flesh and dwelt among us and we saw his glory as the glory of the begotten from the Father full of grace and truth chawe ke chu riet chu right che benala ring ke chu benala kona la ring no ke chu benala ran ke chu cheng re dan cái chùa gói phò như để mình đi chùa nền mình chân cái gói phò như gạt cái quật cái chỉ thiang cái quật cái nó thuốc no qua là mình cũng mà là cái thứ mà vui chỉ bên trường này nè anh cái mình mới trả lại rồi ngồi chứ con nhà này dùng mình là cái mà có bên trường này điện luật cái nó bên cái Jesus có bên trường này nữa cơ bên trường này đàn no có chi riết của nhà cho bên lăng cho bên là riêng mình chết có con no John choga over 21 chelar but he was speaking of the temple of his body no chi Yesu na dùng mới là đặc cái je lo ko de me ka ba ja cái lát cái je nyo cái nang jo ko me luật ka qua me cha won luật cái ni right ni jen cái quy lo ko de la point de ko point de je ni lo ko lu no en lo ko de ja la de do ar wenan ku le news ni Jesus and he said this man stated I am able to destroy the temple of God and to rebuild it in 3 days no cái chú cái là nó would the me la ra je no de lo ko nyal de je dak cái de nhok cái thắt ko nin nang jok
no gwa mo cha we ka Matthew chapter 26 verse 61 mulo no lwa ko de dan ke me cha ya pinda do are ne kula nyo no Jesus no but ngumo lo de mo ko kwite ka kwi lwa ko ka ji kornes in nyam choga diok verse 16 and 17 do you not know that you are a temple of God and the Spirit of God dwells in you? If any man destroy the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, and that is what you are. So ka ji kornis in nyam choga diok pas wal bakel chela ran go. Che we yen kuyene. Ka ken yen lo ko in ching ye ko ngo are rotin. Pas wal baro chela ran go ram yer lo ko che we point jen du ko the dak. Ram dak lo ko du ko the dak. Ko di ko lo ko point jen ne lo merero. Kana mo jen la yen. Do no yen pain kun ke yen lo ko merero. Chorong no bia pain kun bia ka yar ke bia pain kun bia ka dak ko chi ke nyin kun ka lo ko lo no en sanctuary burn them lo no kon it means us kon unite la ji lo ko so ka jikornis de rewde choga bakel bas wal bakel chelarna or what agreement as the temple of God with the idols for we are the temple of the living God, just as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. No. Shawe mat muka matega lwa ko kana kus goyini. E mat muka tega lwa ko kana kus goyini mo. Ko chet ke min chu kun yala lar. En wo ka ken kon lwa ko din tek. Ke ken kon lwa ko din tek ke chu kun yala chet ke min chu kun yala lar wo han ba ching re dien ka ba jal re dien. Ba ching re dien ka ba jal re dien bi kana ne ka kan ka ba ko dien. No. Mulo no ko din ba jal re dan ka be ching re dan. Enje na bana kula ne ka no mulo no na mene enje ni nyot sanctuary je re take dan the end time ngumo lo de mo ke nin ke kwi ni tin jak revelation choko diok buzzword au shalar ne he who overcome I will make him a pillar in the temple of God e wora ma wetim chewe je ne ba jak ngu chewe ba jak tir re lo akwa and he who do not go out from it anymore. And he will not go out from it anymore. And I will write on him the name of my God. And the name of the city of my God. Jerusalem in Bait walk. Which come down out of the heaven from God and my new name. La New Jerusalem pai ben pinyal na ko kene chodde min pai to kene chodde min jidit cho ba ko point ra ma wetem Revelation chapter 19 chapter 11 verse 19 and the temple of God which is in heaven was open and the ark of his covenant appeared in his temple and there were flashes of lightning and sound and peals of thunder and earthquakes and a great hailstorm. Chewe ke lwa ko din te changro nyal chewe che nen cha lep ke chwe tunduk mat ko right ko chewe nen che joy re lwa ko ke chwe te yel nyali te chu joy ken yel to ke chwe te mar nyal medit ke lat pin ka nyal gwi ni medit so lo no temple and te ko man la de kon ba about the end time gwa the men jogo no kon di kot nyal enjen Gor Bible ka min talk enyen Gor Bible ka talk ko te cha gor ne ka gwa ka pega wal nyot ka pega ta ka entama enyen mo ka mo kono nyot ko ndor ka tek Jesus ka tek ka talwa ko ka ne kwini ni tin jak so kan this story ni dial mat karodien ke lo no no kan dial ngi ka kon right ko kan dial mat ke de kon pega Old Testament ka de kon pega ka New Testament till mi cha la ro cha pal Michilel matil lot ka New Testament te content. Cha jan ra jalong kon el post kon.